Sıfırlarda eğer yeryüzüne aylasaňlar, takabbur bolmagul bolgul kula atarsın. Bir medrese emes, Kırgızstan'a emes, Orta Aziyaga emes, yer betinde sabak berseň dagı boy köterbegün adam korkuçu boldu. Akır wagtda kanday bolat? Adamdın darajasy kançalyk ilim menen, amal menen köterilegi korkunçudan oşonçoluk jogary boluş gerek. Eğer çendiki gavhar pawra dursan, yakın bil ben de sen beçara dursan. Sen brilliantın bir bölügüsün. İlimden oşonday darajaga jettiň, amaldan jettiň, je başka bir jumuş menen oşonçol deňgeýelge jetseň dagı yakın bil ben de sen beçara dursan. Sen işlenip koýgun Allah'ın aldında çarasız, arıgasız kulsun. Hemişedir bendedin zary kılmak, nahattir başyny ýokary kılmak. Kul degen ardayım. Ardayım degeni jaş bolsun, kary bolsun, alim bolsun, awliya bolsun, oğru bolsun, Allah Taalaga jalanyp turuş. Nahattir başyny ýokary kılmak. İlim düýmün, je dawatçymyn, je başga emes menen başyny köterişe kanday aksy var. Hazır buna damla şol okyan aýtyp ketdi. Kança jyl ibadat kılgan. Şol üçin biz bardy wagtda korkup turuşubuz gerek da, ayrıkça bugünkü wagtda korkup turgan. Bir mezgilde bir şaýyklar aýtdy, kaýsyl jerde dinge tosgolduk bolbosa, amaldy hiç bir tosgolduk atkarsa, el dinge kızyksa, şariat tuksa, sizlerden korkunçlar köp bolsun degen. Biz bugünkü günde teskerisinçe mi bar, biroq özübüzdi baýkaganda eldin top meşke köýüşü je başka nesesi menen kuwanyp жатабыз. Ol kuwanyp şuganabız. Kuwangan men ekinçini yüz korkup turuşubuz gerek da. El üçünçalik baýlykka, biýlikke eldin eň bir bağlı nesesi bul dünýölük yaşaw emes. Eldin bağlı nesesi imanga kelip Allah Taalanyň kulçulugyny biliş. Şol katal bolsa zaman, tatal bolsa, mamleket jaktan başka kısı bolsa, argasından sen Allah'dan korkup turasın. Alem erkindik mezgilde, bepildik mezgilde, ıhtiyarlı türde bugün oşa korkup turgan, bugün iýlay turgan. Nege? Bugün elde jakşı özgörüş bar, dinge umtuluw var, uşul nese arta ketmesin, kayra aldıga kessin de günü tünü biz Allah Taala'dan surat berişimiz gerek. Tawazılık bolup tutkun özüň kem, şejer kim mewelik bolsa bolurhum. Sen özüňdi kiçpeýil bolup kemsinip turgun. Darak mömel atırgan bolsa jerge karap iýlet. Terakkim mol katardy ýokary baş, samarsyz boldu kördüňbü any faş. Terek boy köterdi, möme aldy, algan jok. Hasan Basri'ni esimde tolgymyz bir okýasy Tazkiratül Awliýada aýtat. Al kişi kanday adamdy özünden jogorku deňgeýli sizetken. Kimdi bolbosun kemsinpesden özünün jogor. Gündördün birinde Dajlanyň jeýegine barsa bir kapkara kişi açyk çaçyl aýal menen aldynda bötelke, arak oşonu körgönde dagы Hasan Basri bul dagы menen darajasy biýik boluş gerek dedi. Bugün biz oýloýluk namaz okugandar, ilim taratgandar, parkta oşondoy awalda birөө otursa biz kanday kemsintebizbi je teňsintebizbi özübüzge. Ana oşonu da oýlady da çenine bul menen darajasy biýik dedi. Jüregi oşol neseni ornotdu. Oşol учурда Dajlada kaýık kelip kaldı. Jeýege kelgende 7 adam bar eken, kaýyk aňtarlyp ketdi. Aňtarlyp ketkende bayağı kara kişi suga düştü dagı ekөөнü iki koluna karmadı. Ekөөнü butuğa karmattı. Ekөөнü dişi menen karmattı, jeýeke alıp çykdy. Aran aýtdy, Hasan Basri dedi. Men Allah'ın tawfiqi menen, jardam menen altoğunu kutkardym. Sen biröөнü kutkar dese Hasan Basri aýtady, sen meni kutkar. Men ajaptan özümdün kılgan işime taň kalıp, özümdü başkalarga teňebesden boy köterilýärm, sen meni oşonon kutkar dedi. Anan kara kişi aýtdy, senin oýlagan oýuň tuura boldu. Biz Allah Taala'dan synaw üçin kelgenbiz.
Мына жанында отырған киши бул мен энем болот. Бөтөлкөдөгү арак эмес суу, сенин оюң чын чыкты деп айтты. Ошол үчүн биз ким болбосун, кандай адам болбосун, өзүбүздү кемсинсек, Аллах Таала биздин даражабызды көтөрөт, хадисте келет. Анан башкалардан бой көтөрө турган болсок, баардык нерселерден кур калабыз да. Ошол үчүн урматтуу туугандар, бүгүнкү күндө бизде эң бир көйгөйлүү маселебиз, Дамыл азыр айтып кетти, мазхаб маселеси. Биз азыр мазхабтан чыккыдай, же бир иштихат кылгыдай биздин эч бир деңгээлибиз жок. Ушул боюнча биз бир барагыбыз бар да, сиздерге мазхаб кармаштын канчалык амал бул, мустахаб, сүннөт, важип, фарз, ошону жазып келгенбиз, эми болсо окуп берсек. Мазхаб кармоодон максат адашуудан сактануу. Мазхаб кармоодон максат адашуудан сактануу. Мазхаб кармоо важип. Бүгүнкү күндө көптөгөн адамдар шариатка каршы иш жүргүзөт. Кайсы бири мазхабты тыйып, ар бир адам өз алдынча иштихат кылыш керек десе, экинчилери сахих хадисти гана алыш керек. Алар ар бир адам мазхабтын далил негизин чечмелей алат деп ойлошот. Дагы башкалары мазхабты ээрчүү керек, бирок фанат болбош керек дешет. Алардын ой боюнча фанатизм деген бир адам, мисалы Ханафи мазхабына ээрчип, ошол сахих хадисти кабыл кылбоо бул фанатизм деп түшүнүшөт. Мазхаб ээрчибегендер биз муштахидке таклид кылуу зарыл десе, мазхабсыздар болсо, мазхаб бул имамдардын айткан сөзү. Менин мазхабым сахих хадис деген сөздү айтышат. Ошого окшогон шектүү сөздөргө көптөгөн мусулмандар жолугат. Иншалла бул боюнча биз өзүбүздүн сахих ата бабаларыбыз салафи салихиндерден таклид жана имамды ээрчүү жөнүндөгү пикирин айтып, бир имамда ээрчибей мазхаб кармаган бидатчыларга далилдерди алып келебиз. Мазхаб же хадис. Фик маселелери боюнча фатва чыгаруу үчүн хадистерди эле билүү жетиштүү деген кээ бир адамдардын ою бүгүнкү күндө адамдардын мазхабтан тыюуларынын негизги себеби. Фик маселелери боюнча фатва чыгаруу үчүн хадисти эле билүү жетиштүү деген кээ бир адамдардын ою бүгүнкү күндө адамдардын мазхабтан тыюуларына негизги себеп. Алар айтышат, эң негизи хадис сахих же сахих эмес экендигин билүү. Ошондуктан мухаддисти факихтен бийик кое баштады. Ал туура эмес. Ал-Хафиз Абу Сулайман Ал-Хаттаби айтат, адамдар эки топ, хадис эли жана фик эли. Бири экинчиси жашай албайт. Алар бири-бирине муктаж. Мухаммад Шайбани айтат, хадисти фиксиз колдонуу мүмкүн эмес. Ошондой эле фик хадиске негизделбесе мүмкүн эмес. Белгилүү табиин Ибрахим ан-Нақи айтты, риваятка негизделбеген фик мүмкүн эмес, риваят фиксиз мүмкүн эмес. Бул алтын сөздөр фик жана хадис бири-бирине муктаж экендигин түшүндүрөт. Хадис бул фик үчүн негиз. Себеби хадис фатва чыгаруу үчүн зарыл болгон булактардын бири. Кандай эле Куран, ижма, кыяс сыяктуу. Бир хадисти колдонуу, ага амал кылуу үчүн бизге бул хадис жөнүндө факихтин ал хадисти кандай колдонуп, кандай түшүнүү керек туурасында чечими керек. Ошондуктан хадисти билүү, аны колдонуш үчүн жетиштүү деген пикир ката жана салафтардын оюна каршы. Ошол себептен бир адам мухаддис болсо, а дегенде факих экендигин билдирбейт. Эгер ошондой болгондо Абу Сулайман Ал-Хаттаби бул эки топ бири-бирине муктаж деп айтпайт эле. Жыйынтыкта хадис бул чечим, фатва чыгаруу үчүн негиз. Ал эми ар бир хадисти кантип түшүнүп колдонуу жолун биз факих имамдардан сурашыбыз керек. Имам Ахмад айтат, кайсы бир адам динде таклид жок десе, анда ал Аллага жана анын элчисине фасыктык кылды. Себеби анын сөзүндө сүннөттүү жана салафтардын мурасын жокко чыгаруу, өзүнүн оюн бүт коюу бар. Мына ушул
Hazır bizim doğrumuz uşunda. Kançalagan Kırgızça kotorulgan hadisler var. Oşo yüzü mağrapça mağrımatımız Kırgızcan'da jakşı oşon menen amal kılышат. Hazır bizde köp bolmagan özüm bilmezler. Hazırdan keyin dua kabul bolat dese, oldu sünnetni okuy oturuyor. Al boyunca kitaplarda da aytkan, Pakistan alimlari Eylani sünnet degan bir kitap жазıptır. Oşondan aytkan, oşonda da aytkan, hazırdan keyin sünnet okulsa, Hazda Allahümme entes selam ve minke selam ve ileyke erdiği selam da aytkan turup ketdi degan. Mishkatda da aytkan başka hadislarda. Bugün kандай eldi bölöktagın sünnet okubastan turup ketedi. Şunun bari şu hadiske. Abi Yusuf Rahmatullah'da aytkan hadis bu alimlerden başkasıga adaşıga sebep. Adaşıgının sebebi bugün günde şu hadiske amal kılganlar. Misali biz hadiske amal kılmayız. Biz şu buga çeyinki alimler hadis menen Kur'an'dan жазып берген kitaplar var. Oşonu da kançalık dengeli düşünüyoruz. Olup düşünüyoruz mu, düşünbeyiz mi, Allah Teala bilir. Bırak o düşüngündey olup, oşağa amal kılgандай bolmuş dağılsın. Kantip savatı joktor bugün tüz Kur'an'dan hadislerim aytacak. Alemi mazhablar bu ahli sünnet ve cemaat bizge ilimli yetkizgen hadis eyledik. Biz alardan hadis alıp sünnetli öğrendik. Alar işerimge layıklı, alardan yolunu yetişirge, alardan fikrin kabul kılga tatlı bolgan imamlar. Alar bidattan alış, alar sizlerden murda bolgan. Oşonluktan alar dersi bile, alardan ilim öğrenip öğrettiler. Topluk Allah'dan. Ulu İmam Ahmad. Taklitten baş tartı, jana har bir adam öz aldınca hadis jana sünnetli seçmelege kadir degen oylop tuğra emes dep al fikir adaşu sebebi ilimdi jokka çıgarat. İmam Ahmad dağı aytat, eğer bir adamın aldında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in, sahabalarının, tabiinlerinin sözlerini kamtıgan kitaplar var olsa, al adam kağlagan, jana tandagan sözlerdi yetişi üçün ruhsat yok. İmam Ahmad dağı aytat, eğer bir adamın aldında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in, sahabalarının, tabiinlerinin sözlerini kamtıgan kitaplar var olsa, al adam kağlagan, jana tandagan sözlerdi yetişi üçün ruhsat yok. Al sözsüz bu hadiste ilimlilerden sorovsuz zarır. Al hadiske yetişse bolboyu. Andan keyin gana al anın taklidi durus bolar. İmam Recep al-Hanbali aytadi. Eğer salaf alimler bir hadiske amal kılıp kolunu bolboyt dep bir fikirge kelişse, hadis kançalık durus bolsa dagı andağı erişimge bolboyt. Sebebi alardan bolboyt degen höküm çıgarusunun sebebi var. Umar ibn Abdülaziz'in murdağlarının fikrine şaykeş kelgenin gınağıla anken alar sizlerden kövrök bilirsin. Şunda öyle İbn Recep aytadi, bizning zamanda İmam Şafii, Ahmad, İshak jana başka salaf imamlarının fikri sözleri belgilengen. Adamlar alardan keyingilerinin oy fikirlerinden alış bolmuşu zarur. Sebebi bu imamlardan keyingiler sünnet elinden bizde biroq amalga kelgende sünnetke karşı bir to'p adamlar payda oldu. Alar emi sünnetke karşılık imamlarga karşı çıkışı açık aytın. Alar imamlar aytpagan sözlerdi aytıp, imamlar tayanbagan hadislerge tayanışat. Müştahid Abdullah ibn Vahib aytdı, men 300 alim menen joluktum. Biroq Malik jana Lays bolganda men ilimdin içinde adashıp keteriler. Alar aytdı, men wagımdın, al kişi aytadi, men wagımdın köpün hadis çoğultuğanladım. Jana har bir hadisni İmam Malik aytadiler. İmam Malik bolsa bunu taşta dep aytadi. Bu ulu salaflarının sözlerinden hadisni bilүү, jata kalsa hadis küçtүү je küçsüz ekendigini bilүү ele, anı koldonuğa jol alуу üçün jetsiz ekendigi açık oldu. Bu hadisin tuğrasında fakihtin çeşimi zarur. Fakihler hadisleri seçmelep, alardın negizinde çeşimleri çıkarışkan. Hadis boyuncalar kanday çeşimge kelişse, oşoğa gana yetişimi zarur. Buga dalil İbn Vahib'in sözü. Hadis bu alimlerden başkasına araşığa sebep. Hadis bu alimlerden başkasına araşığa sebep. İbn Vahib aytadi, fit boyunca imamı çok, har bir muhaddis adaşı üçün.
Eğer Allah Teala Malik jana Lays'tan talim aluu mümkünçülüğü baktıma koyduğunda men dağa da şararım. İmam-ı Şafii'den rivayet. Bir günü biri İmam Malik'e mınday dedi. İbn-i Rüyayla az Zuhri sen getirmegen hadislerdi rivayet kıldı. İmam Malik cevap verdi. Eğer men bardığını ayta versem, anda adamlarda daştırıcı bulmakmı? Oşonluktan İmam Malik özünün şakitlerine amal kılığa, kolduğunuğa ruhsat bulgan hadislerdi bana aytadı. Süfyan es-Suri aytadı. Amal kılınbay turgan, kolduğunudan tıyılgan hadisler dağın var. Hatta aytında kebir hadisler sahih bolsa da kolduğunudan tıyılgan. Misali kebir sahih hadisler mansup bolgandan keyin kolduğunubay kaldı. Biroq bunun bilimi fakihlerde gana var. Dal oşol sebepten fikte biz yüzden tüz hadislerden jana har bir masala boyunca bardyk hadislerdi bilgen qaysı hadis mansup, qaysınысы koldonuğa jaragan, ayırmalagan fakihlerden gana öğrenişimiz gerek. Muhaddisler isnat taraftan bekem sahih hadislerdi rivayet kılıştı. Misali Sahih-i Bukhari'de vakti 12 jönünde hadis var. Şariattal hadis mansup bolsa dagı muhaddisler bari bir ani rivayet kılgandır. O ani yerçi amal kılınğa bolgoy. Bu sözlerden salafi salihler fakihlerdi yerçi zarıl diye eseptegen açık. Hadisti öz aldınca düşünü hata iş. Yemi eğer al doğurdu ulu muhaddisler hadislerdi tek kana fakihlerden cazamı menen kana düşüngen bolsa anda kankip bizden bugünkü adamlar jata kalsa Arap gramatikasını жақсы bilbekten ele alıştaktırlar. İmam Malik'ten bugünkü doğrudan 1000 yıldan nari kan olar. Imojol doğurdular bayağı muhaddisler fakihlerden sırasa bugün bizde kanday var? Akayla adaşı olur da. Mazhab tutmaganlar menin mazhabım sahih hadis. Demek alardın sözünü alsak şeriat iliminin negizlerini bilmegen har bir adam daha hadis kitaplarından kalaganını açıp kalagan sahih hadisli kolduğunsa болады eкен. Özbek aytты өткөндө. Salafitlerде, Vahhabilerde. Baldarı bir bilediğinizde baldarı bir hadiske malkatmış, ayağını bir hadiske malkatmış. Bayağı bir başçı, kıskası bir yüde üç özcüsü, üç başka hadiske malkatmış. Karama karşı. Aran kantı vallahi, yüden makbul kantı başka bölümde deyince cahildir. Ben hazır o sözü bu ceda ettiler. Mazhab tutmaganlar benim mazhabım sahih hadis deşet. Demek alardın sözünü alsak, şeriat ilminin negizlerini bilbegen her bir adam daha hadis kitaplarından kalaganını açıp, kalagan sahih hadisli koldansa болады eкен de. Al hadis mansuk emes, zahidce has ekendigi, bu mesele boyunca dağı başka bir hadis var bize yok bu devesler. Anda iştihat imamları menen jönökö muğumların ortasında ayırma yok bolup kalır. Jana indi sebepten dengizde ilimi var bolup turup, hazırka çeyin Müslümanlar okusa dağı Tahavi, Kuduri, Sarakşi, Gazali, Navavi, jana başka ulu imamlar özlerinin bu 4 mazhabının birine koşadılar. İmam Navavi her bir adam özünün mazhabına karşı gelgen hadisli öz aldığınca yetiştiği için 2 şart var diye. İmam Navavi bir adam özünün mazhabına karşı gelgen hadisli öz aldığınca yetiştiği için 2 şart var. Al adam mazhabının müştahidi boluş gerek. İçtihat dengeli jettigen adam qaysı bir çeşimde öz aldığınca hadiske dayanıp çıkarsa anda anın her bir çeşimi kata özü bolsa kolundan gelmegen nese menen alektengen üçün günökör bolur. Alem müştahid tuğra tapsa 2 soğup, kata tapsa 1 soğup degen hadis al adamda hiç kanda teşhis var. Jana oşol mazhabın imamı al hadisni bilgen emes je sahih ekendigin bilbegendigine to'liq işlemesi zarur. Alemi bunu al mazhablardan bardık kitaplarını özleştirgende gana bilanışar. Alemi biz bir mazhabdan bardık kitaplarını to'liq okup çıkanımız yok. Bir mazhab. Ama o жерде şön biliş için bardık mazhabını da tutar. Şu üçün maktub olganda elge fitne salmaş gerek. El hazır elden ayransa var. Elden bardığı tuğra yol izlep, tuğra baktı izlegen mezgil. Oca elden adaşına kim sebeptir? Biz sebeptir. Özünü alımın degen, özünü yol köşetkönler sebeptir. Adamların yüreğinde damla ne için kişi beyildi aytты. Korkunç çok.
Уккан нерсесин жеткириш керек да. Уккан нерсесин жеткирген жакшы эмес. Кимден угуп жатасың? Хадисте бар, сен илимди кимден алдың? Кандай адамдан алып жатасың? Ошол уккан нерсени жеткирбестен мурда, эгер биздин мурдагы салттуу динге каршы келсе, аны сураш керек. Мен bir жөнөкөй мисал келтирейин. Карабалтыда бир айылдын имамы bir күн келди. Мен үркүгө барганда биринчи колумду жерге кое баштадым. Не себептен? Сайда барганда. Не себептен андай Москвада бир котормо чыккан экен, ошону окудум. Аны мен айттым, сен ушул кейпиң менен аксакалдардын алдына барсаң таяк жейсиң. Азыр көчөдө намаз окуган аксакалдар сени таяктайт. Алар намаз окубаса да атасы сен намаз окканда оккан эмес. Ал көп адамдар бар. Намаз окушту билбесе дагы мурдагы келип салттуу өмүрдү билет. Ошол Москвадан ким которду? Еврей которду. Аяктан кийин Кыргызстандан канчалаган китеп чыкты? Ким которду? Аллах Тааладан корккон адам которду. А котормодо да ниет кандай? Элге дин жетиш максатта которуштабы? Же бир дүйнөлүк максат менен которуштабы? Ар бир буга чейинки мисалы кайсы китеп бүгүнкү күндө мусулмандарга канчалык деңгээлде таасир берсе, ошол китептин ээси таква таза адамдардын китеби дагы, сөзү дагы тематика чейин кете берет. Анан ошол шарият айтса дагы, китеп жазса дагы, котормо жазса дагы, таква болсо, максаты башка болсо, бир доордо бир оттун жанында жарк этиш менен кийин өтүп жок боло берет. Бүгүнкү доорлор болгон, болуп келген, мындан кийин да боло берет. Биз бүгүнкү күндө санга аракет кылбастан сапатка ар бир адам өзүнүн кулчугун унутпасын да. Эгерде кичпейилдикке нафсы жол койбосо, азыр жол коюш өтө кыйын да. Себеби бузуктар көп. Бузукту өзүбүз алып жүрөбүз, чөнтөгүбүздө бар бузук бар, эң биринчи бузук. Ошол бузуктан алыс болуш үчүн өлүмдү көп эстеш керек. Өлүмдү көп эстесе, аалым болобу, ким болот? Анан кичине кичпейил болот. Анан дүйнөдөн алыстайт. Дүйнөдөн алыстабайт, өлүмдү эстебейт. Ким болбосун, илими болсун, болбосун, коркунуч аз болот да. Карабайт, өлүм сенин даражаңа өлүмдү жеңген барбы айтышкан. Карабайт, өлүм сенин даражаңа өлүмдү жеңген барбы айтышкан. Пайгамбарларды калтырбай өлүм алган, бул баледен кутулар барбы арга? Арга жок. Арга жок болгондон кийин берген илимге, айткан шариятка таянбаш керек. Биз аманатты туура жеткирип жатабызбы, туура жеткирбей жатабыз. Кыяматта эң биринчи ушул аалымдардан сурайт, кайсы ниетте сабак берди, кандай максатта болду. Аллах Таала шаар бирибизге кичпейилик насып кылсын, шайтандын арызынан алыс кылсын. Мазхаб кармап, буга чейин ата-бабаларыбыз кандай тунган болсо, ибадаты, муамилаты, шунун баардыгын мурдагыдай таштабактырганын насып кылсын. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.